Reka nongere gushimira buri muntu wese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane tuzindukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gitondo. Reka nkubwire ni ahangaha muri iki gihugu ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Igisirikare cya FARDC gikomeje kurahira kikirenga kikavuga ko kigomba kwigarurira Bukavu uko byakagenda kose. Iyi nkuru ndayikubwira ku buryo burambuye, ariko kandi turajya ahantu hitwa muri Uvira. Ahangaha muri Uvira naho inyeshyamba z'umutwe wa M23 ntabwo zimerewe neza habe na gato, kubera ko abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC baravuga ko bakomeje gukubita bikomeye cyane izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyi nkuru nayo ndayikubwira ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi munyemerere tugere muri teritwari ya Rubero ahakomeje kugenda habera imirwano ikaze cyane, imirwano karahabutaka iri guhuza M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ariko ku mugoroba wo ku itariki 8 kwezi kwa kabiri umwaka w'2024 nibwo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zasohoye mu bice byinshi byahangaha muri teritwari ya Rubero. Aya makuru nayo turayagarukaho ku buryo burambuye. Noneho rero ni munyemerere aya makuru nandi menshi ntababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye, ariko mbanze ngusabe gukora like, ngusabe gukora like ukabyarawe, ikindi ukomantinge, usharinge, unakore subscribe kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5. Reka tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye, tuyahere ahangaha Bukavu. Ahangaha Bukavu haravugwa inkuru yuko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zatangiye kwisohora i Bukavu. Ubwo ni nyuma yuko zibonye uburyo igisirikare cya FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi abawazalendo ntuze gusigana FDLR bakomeje kurakara cyane, bavuga ko bagomba kwirukana izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha i Bukavu. Ndetse ibi ntabwo babivugaga gusa, ahubwo uko babivugaga ni nako bari bakomeje gusuka urufaya rw'umuriro ku barwanyi ba M23 baherereye ahangaha i Bukavu. Uwitwa Colonel Nanga n'umuyobozi mukuru w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 aratangaza ko mu masaha make rwose bashobora kwisanga bamaze kuvanwa i Bukavu nta gikozwe ngo babashe gusubiza iki gisirikare cya leta inyuma. Nkwibutsa ko igisirikare cya leta cyamaramaje guhera hashize iminsi 3 kirwana ku buryo bukomeye cyane ngo kirebe ko iyi Bukavu yakwigarurirwa. Ni nako kandi hakomeje kugenda hapfa abasirikare benshi cyane b'abarwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 i Bukavu bamerewe nabi ku buryo bukomeye cyane, bamerewe nabi. Abayobozi ba M23 ubu ngubu nta kintu bakomeje kugenda batangaza, bakomeje kugenda bashaka uburyo basubiza izi ngabo za leta inyuma. Ariko kandi ndakubwira nti izi ngabo za leta zikomeje kuvuga ko zitazasubira inyuma mu gihe zitarasubirana iyi Bukavu ngo ziyikure mu maboko ya M23 ziyishyire mu maboko yabo. Ngayo nguko. Noneho rero ni munyemerere aya makuru tuyaveho, ahubwo twigerere Uvira. Ahangaha Uvira ku munsi w'ejo ku mugoroba haguye abarwanyi benshi barwana ku ruhande rw'inyeshyamba za M23, ubwo abarwanyi ba FARDC bagabaga ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'uyu mutwe wa M23 nyine biherereye Uvira, bakabarasa ku buryo bukomeye cyane kugeza ubwo aba barwanyi ba M23 bata ibikoresho byabo ndetse bakanata ibirindiro bagatangira kwiruka bakiza amagara yabo. Ibiri gukorerwa inyeshyamba za M23 ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nagahoma munwa, dore ko igisirikare cya FARDC cyo gikomeje kugenda kivuga ko kigomba kwigarurira ibice byose izi ngabo za M23 zafashe mu minsi yashize, dore ko batangaza ko imbaraga zitakiri ikibazo ngo kubera ko bamaze iminsi bazikusanya bakora iyo bwabaga kugira ngo bagabe ibitero biremereye kuri izi
nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ahangaha Uvira rero ndakwibutsa ko kugezana n'aka kanya hagikontororwa n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, harimo abawazalendo, FDLR, ndetse yewe ntuze gusiga n'ingabo z'abarundi FDNB ndetse na FARDC yoyo ubwayo yibereye ahangaha muri iyi Uvira. Abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya M23 abobo bakomeje kugenda batangaza ko bakomeje kugenda barinda neza ibice bafashe, ko kandi nta gice na kimwe igisirikare cya FARDC gifite kubaka. Ariko amakuru nkubwira, amakuru nabasha kukubwira muri iki gitondo nuko abarwanyi ba M23 ubu ngubu nta bice bakomeje kugenda bafata ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera akarindi abarwanyi ba FARDC bafite ko gushaka kubambura ibice byose bari barabambuye mu minsi yashize. M23 rero ikibibona gutya nta kindi yakoze, ahubwo yahise isubira inyuma ishaka uburyo yarinda ibice yafashe. Ibi rero byahise bihereza urwaho rukomeye cyane igisirikare cya FARDC cyo gukomeza kwirukankana aba barwanyi ba M23. Reka tujye muri teritwari ya Rubero. Teritwari ya Rubero yaraye ibereyemo isibaniro rikomeye cyane ahantu hitwa za Mambasa. Hari habereye isibaniro rwose rikomeye cyane ubwo barimo basiribanga izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Reka sinakubwira, abarwanyi b'umutwe wa M23 bahunze ku bwinshi ahangaha muri teritwari ya Rubero. Rwose abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bahunga, bakomeje kugenda biruka bikomeye cyane, bakomeje kugenda bata ibirindiro byabo, bakomeje kugenda bamburwa imbunda ndetse yewe bakanamburwa ibindi bikoresho byinshi cyane byo ku mirongo y'imbere byakenerwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nsoreza ahangaha amakuru nayo naguteguriye, gusa nkubwira nti komeza ugenda ukora subscribe, ikindi liking, kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5. Jewe mukomeje kugenda mubana, nitwa Mr Kenzo, ndagushimiye.